Anya laki din! Mari Ibiyang, nakita ko man dagiti ipopost mo a reels mo iti Facebook. Ado mo tanti reactors kan views mo Si Kamot Mari, basit pa ilaang. Ada mo tan ati earnings mo iti panagpo-post mo iti reels mo mare. Adama basit na Mari, na imbagla mauror nong. Imbag tula paggatang iti asin kan mantika. Ay wana, oray sa gabasit no maornong kat ado. Apay si ka ngay Mari, kaslawan mo't makit-kita ka reels mo. Ay, awan pa ita mare. Medyo busy ak namin iti trabaho. Iso adyak pa'y masangot ti agaramid iti content ko. Isingit-singit mulat tano ko Mari. Sayang mo't, iso ka pa'y paggatang iti asin kunak tumas. Ayun, Mare. Makitkitak dagiti ipopost ni Mari Ibiyang Arils na. Ado nga ti views na. Iso akanayon ko nga i-chat iti sana all. Wan nga rod mare, makapaapal mo't ni Mari Ibiyang. Ado nga minti amuna nga aramidan, amabalin niya i-content na. Ngam oray mo't sika, kat ado mo't ti content mo itinaldaw. Un Mare, nga mabilbilang lang ti views ko. Sana kas kini Mari Ibiyang nga ora in post na 8 minutes ago, ket adon ti views na. Ay na mare, itultuloy mo lata. Amom ti basit a views, kat di ta nagrugi ti amin a content creator. Oh, sa bagay matkit di Agpost ka lata. Umadon to lata ka di ti views kan followers mo, kumare. Oho, kasano mo ngamin asaan nga umado ti views day jay a babae. Katila mo ngamin adda nga ipopos na. What? Gapula ang taaddan ti ribo-ribo a views kan followers na. Limas tugmatan ti loko. Mare, apay nga akas tamat tan ti pagbagam. Katpud no mat, manipod imado ti followers kan views na. Ang kunamlan asino a pulpular, ay pululyar, ay popular, ay basta kasi. Popular, Mare. Kita ang manday ta. Aguyaw ka lang nga ruden. Ngam saan mo pa'y nga amo ti usto a pronunciation ti bagbagam. Anya lagi din. Ay basta, tanagbalikas mare. Basta, agraraman unay ni Mare Ibiyang, Anya? Ay na, Mare. No kaya't mo mati umado ti views kan followers na, ag-content ka mat itinapintas a content. Tapno maayayo dagiti agbuya ken ka. Sure, Mare. Ado ti mapampanunot ko nga i-content ko. Ay, Mare, saan lang nga agpatingga iti pampanunot? Aramidam, anya langit din. Ne, apay nga kasta ti bagbaga day jay nga inday. Awan mo ti amok nga trasok ken kuana. Hay, amo matanda ya babae, Mare. Na ito lang na ti dagis nga apal na. Una yan, taibagha na pa'y alimas tugak. Katawan mo ti ilas-lastog ko. Manipod idi aging gaita nga agbablagak. Isulat na ti ugalik. Syaklat ta ni Ibiyang agagangay a tao. Isumati ko nagmare. Ngam, hay, diya ka mo no anya klas, siya pa nagpampanunot ti addaken kuana. Dilat ta agblog nga agblog. Tapno umadumot ti views kan followers na. Adda ka nung aro ti pampanunutan na nga i-content na, Mare. O, daytang man gayam. Di pa'y lang nga iso ti aramidan ng aramidan. Tapno saan aday tala umapapal ti amuna. Anya lakit din. Anya, agaramid ka mat iti content mo? Kunam inday? Wala kay. Tapno man umadumot ti followers kan views ko. Kat, anya nga rod ti i-content mo? Basta, urayom lata. Aramidak inton bigat. Alaman, ngam kita ma,
Tati aramidam at content kadya exciting ama buya. Tapno ado ti may ayo. Ay nasandak nga isuruan tamog tar aramidok lakay. Inton bigat, just watch and learn. Anya. Hala, kitaam aday to impose ni Inday a reels na iti Facebook. Ay na, apo! Ne, ti salba ka babae. Anya nga day takan kanan na. Kasla bunga mo ti mahogan ni. Nagpaitan nga day ta. Wan mare, bunga ti mahogani. Ay, una yan. Dahil lang sa views, naramid na day ta. Ay, pakawanam. Oh, kitaam ni. Urela ado ti kinan na. Ay na, ado mo ti views na ah. Anya lagi din. Umado ti views na ngam. Ay sus, kumusta nga imat nga tati salunat na? Gapulaan iti ayat na nga umado ti views kan followers na? Naaramid na dayta? Ay, amo mata ni Inday. Umapal ngamin kini Mari Ibiang nga adun ti views kan followers na. Kan ada pa yung earnings na iti Facebook. Di na kaya ti paartapan isong aramidan na mat ati amin. Ay, aramidan na ti amin. In a nice way kumamat, ah? Sana kasta amang ni ti bunga ti mahogan ni tapno lang umado ti views na. Ay, una yan. Anya lakit din ako nakmanan. Nyamot tinday ito ipopos ni bakit mo iti Facebook, manong Dario? Ha? Anya day taya? Kita aman na nagpost iti reels na. Mangmangan mo iti bunga ti mahugan ay naapaw. Nagpait ngayon day ta. Anya? To earn views in followers. Sana ko na iti caption na. Anya laki din. Anya? Ay, ti awanan bay na babae. Ay namanong, bagbagaam ti asawam. No kaya na ti agbalin na content creator, sana kastoy ti aramidin na. Umaduman ti views ken followers na. Ngam, kumusta nga tati salunat na, iti kasta akan kanan na. Ay. Baya mirning, bagbagaak ni Inday inton malam. Makaawid akdag. Wen manong, adu ti wagas, tapno umadu ti views. Saan lang nga panlangan iti kumkomporme. Anya laki day. Anya kamot ka ni Inday? Ado mo't ti mabalin mo nga aramidan na content ah. Ha? Tapay? Anyat parikot mo aya? Ado ti mabalin mo nga aramidan na content ko na. Ngam apay anapan kanangan iti bunga ti mahogani. Kat apay kuma, anya kuma ti dakas iti dayjay. Anya? Apay, saan mo nga ammo ay ti dakas iti dayjay nga naramin mo? Anya laki din. Apay aya, kat bunga laang mati mahugan ni dayjay. Eh katala ah. Itultuloy mo na itang araramidam. Paiman. Anya? Iti kasta, agbalin kan to asikat a vlogger. Adun to ti views ken followers mo. Ken kang runaan na, agsweldo kan to matan, iti ado a dollars. Ala, itultuloy mo latta, Inday. Uray siyak mare. Nakitak mat lang ti post ni Inday a reels na. Nangan mat iti ado abunga ti mahugan eh. Wan nga rod mare, gapulang iti ayat na nga umado ti views kan followers na. Saan ang nagpangaduan nangan iti bunga ti mahugan eh. Ay, anya lakit din ni Mari Inday. Nagpait na day jay. Ado mo ti daddo maawagas tapno umado ti views na. Saan akas jay akum komporme ti kankanan na. Kumusta nga tamutan ati bito ka na ti salbag a babae? Awan mapanunot na ya dayta. Basta ti adala ang iti panunot na dayjay a babae, umado ti views na, kan makasweldo mo't nan iti dolyares. Anya lakit din. Ay naapo, di pa'y laan nagmukbang iti seafoods no iso. Ay namare, sana pa'y suro ti kasjay a tao. Ti ammo na, husto amin ti araramidan na. Ay, una yan
Ken ayat ti kastoy. Ado matan ti views iti inreels ko apanangan ko iti bunga ti mahogani. Hangam Ha? Anya man ti pagparpari ko tamaya. adon ti views ko ngam nagbasti ti earnings ko. Anya lakit din. Nangan kay ti bunga ti mahugani, ngambasit ti earnings na. Isa ron makanan ti bunga ti milina ta kita. Amangan no adda ti 1K dollars ama earn mo. Anya? Ay, si kakit di mo. Kaduan mo yun. Pudno mati magbaga. Isumad la arin og yamon anangan iti bunga ti kayo. Di isa ron umatan akanan ti bunga ti milina ta kita no saan nga agbilyon Diyos ka. Anya? Numalpas mo akanan ti bunga ti milina. Kat kurangan pa ilaang. Ala, mangan ka man iti bulong ti marapait. Naggana sa ngadyaw. Anya, kasta ti imbaga nila kayo mo kan kamare. Un maray. Hay, imbes ko mga i-encourage na kay tuloy ko ti ag-vlog. Ngam saan mo? Ibaga nakit din ang mga anak kano iti bunga ti milina. Hey na, nabuisitan kan ka da asawa mare. Iso kasta ti imbaga na kan ka. Ha? Syakto lang tagsweldo iti dolyares. Saan ang mairano daya adaryo ko naktumag? Mare, iso kasta ti kunanakan ka, gaputa saan pabor iti content mo. Adumat ngamin ti mabalin mo nga i-content. No apay mat ngamin anapan ka nangan ti bunga ti mahugani. Ay nagpaitan. May sakamat mare. Imbes nga i-encourage na. Saan mo tapakaupayak mo ti lablabidam? Salbag kakit de. Anya? No syakto ti sumikat. Huyo kay to amin nang runa day nga ibiyang kunamlano na latak a vlogger. Ha? Ay, paparam, nakasukat ka manin. Mapanak ijay ili. Adda mapan ko gatangan. Ha? Anya't mapan mo gatangan aya? Ne, apa yan? Kas kala imbestigador mo tan. Damagan mo lamin ang. Apay adi mo la urayan no anyat isang pet ko. Anya? Inak gumatang itilamos. Malalala. Ingka nga rudan. Tapno adda sang pata kasi daan intunal daw. Wan, inakon. Aday, naiplastar kon ti kamera. Naisaganak mo ten ti imukbang ko alamas. Galunggong ko naman. Nay. Apay day talamag saan pa'y analuto. Anwam day ta. Ah? Ay, kwa? Adda ngamin nabuyak iti Facebook, anagmukbang iti lamas. Kaslakas to'y mo ilaang, fresh agalunggong. Ay, gonggong. Una yun, inday. Apay, awan ayat ti sa bali ang mapanunot mo ang mabalin nga i-content. Lakay, amom ngamin ti kastoy a content. Umado adagos ti views. Umabot iti 100K views. Anya? No agkanta-kanta ngamin, man-mano lang matagbuya. Anya? Salbag diti kasta. Ngala, sige, agmukbang kay ti Fres sa galunggong. Good luck lang iti salunat mo. Anya laki din. Nay, si Kamad Gayam, manong daryo. Ang mga nuad na nalutom dito amakan. Pangasim man ta irwar mo. Mabisina ko. Ha? Apay, saan ang nagluto ni Inday? Saan? Kawanan bayin amang ibabayin. Agasam man. Napanggimatang itilamos iyaili. Unaklagid dinulutuan na asidaan mi. Saan mo't gayam? Nay, anya nga tinamayan na itilamay, manong. Ay na po. Inmukbang na. Tiginatang na alamas. Naimbag ko ma. No inluto na nga umuna. Ngam saan? Anya?
fresh nga inmukbang na, kasta ka day manang. Uy, inmukbang na kas jalatan. Pinanawak ijay balay nga arami diti content na. Buya, minto madamdama. Ta sigurado nga ipus na day dya adagos. Anya? Ay, unay na yan ni Inday Badiday Kikay. Tilar aramidin na content na. Agbibisin nga ron iti Diyos. Mala, erwan mo kit din wad dain lutong. Mabisina kon. Anay ko, nagsakit na tanti tiyan ko. Ay, jak maawatan tarik na. Dario, ayan mo. Ay, tulungan na. Agat mo pasamak yun ka, Inday. Nasaya at tadakan. Ay, na nagsakit ti tiyan ko. Jak maawatan tarik na. Ay gat anya nga, tinamnamaem. Wala, amangan no kayat mo pa ita agmukbang iti fresh abangos. Orasak pa din ti mapanggumatang. Anya, ay napangasim Dario. Ipan na kay hospital. Jakon ka ba ilan ti sakit ti tiyan ko. Ay, kasla pa yan rumor ti bagis ko. Gapo iti pa nagsarsarwak. Anya. Alamat na nalakay. Agayab ka niti pagluganan ta. Ay, matay ako. Ay, napo. Katuan, impan nila kayo na itay sa ospital, mare. Anya? Ay, una yan? Kalpasan ka no ti panagmukbang na iti fresh sa galunggong. Nagsakit ka no ti tiyan na iti kas na unay. Ay! Ay na, anya lakit din ngamin ayan ni Inday. Gapula ang iti views. Isuan na aramid na dayjay. Ay, saan pa yan nakasweldo iti dolyares manipod iti reels na matmatayan? Kaya po iti contents na apalpalaran. Isu nga rod day tamare. Idi damo, bunga ti mahugan iti kinan na. Oray la nakapapait. Sigilat ta. Sa ita, hay, fresh agalunggong. Ti gonggong ababay. Oo, na yun ni Inday. Anyan to pa nga tati sumaruno ay kanan na. Isarasarak na lat bagbagi na iti pakaisagmakan na. Tiltilan to, umatikan kanan na. Itatan na saranta ka manay. Ala, ing kagumatang iti fresh apusit, ta isuti mukbang mo. Anya, Wano, siya akong ti papan gumatang. si kakit dimot. Promise lakay. Manipod ita. Saan akon nga agaramid iti content ko. Manja akon. Ne. Apay kung mga isardeng mo ay, itultuloy mo kung naktuman. Barang iso ti pakatayam salbag ka. Anya! Agbibisin kan tumag kami iti Diyos. Anya nga ita. Lakay. Saan ka pa'y nakasweldo iti reels mo? Ngam dandani kan matay gapo iti kamumukbang mo iti anya ladita salbag ide. Ala, husto kumamutin alakay. Nagpramisak lang arudin asaanan ang maulit. Saanan, lakay. Naimbag man mare, tamayat kan. Ket, kumusta ka ngayon? Ha? Si kakit dimot ngamin mare. Tilan to mga min aramidam a content. Umadungag pa iso ti views mo, iti panangan mo iti nuan niya dita. Ngam ti salon at mo mati kasukat na, anya lakit din. Ay, huwag nga rod, mare. Aklunak nga umapalak lang amin kan ka. Iso anaaramid ko dayjay. No umapal ka laeng kanyak, di tinulad mo kumamot ti content ko nga agmula laeng itinatengken sabong. Adulat tamat ti views ko. Sana kasta, nga uray fresh agalunggong napanmukinan. Kasanon ngay, no iso ti nakatayam. Ay, saan, mare? Sa anak pa'y amatay? Ay, anya kalakit di ngaminan.
No adda pa'y panggap mo nga ag-content, pangaasim ta saanan amukbang, Mare. Pangaasim. Wun, Mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.